ZPM Leader Pulal du Oman an party in mipui sarkar din an tumna konga chongtrai saktu tele kongsang sanga theihtawp chhuahpuitute te chungah lawmthu soi voina an party chungin khoma ZPM Leader hian tun thani saria Mizoram Assembly in thlampui nei zota ka in thanboruak thlirin sarkar siam nge yanin beiseya an beisele du anga sarkar an siam ani chuan party vote nilovin Mizoram mipui neutral tele pathian wang ani tur thu soi Pulal du Oman chuan in thlan kan ma chhonzo ta ka khan MPF omna le omlo na chu adana dang hleya in thana thiang hlim le felfai om theina tura theihtawp chhuahpuitute te chungah lawmthu soya mipui su khle ka tangin sarkar thazok nei turin an tui hal tak zet ti alanga kumnau pangdeu vote nei thar le upazok thlengin vote thak tura phur taka an pen chuak te kha thillom om taka nei atia kumnga chungin party no pangber le sumlama po pacheber ni chungin in thlan chi sang LMC by election village council le local council in thante an machona chuti chung chuan result dom tak an nei the chu pathian kai hruaina le ompuina an don wanga ni te soyen assembly in thanpui an machon le an result nei tur chu an tong trai chan na an ngai don ti soi inkhom hi ZPM vice president Dr Kenneth Chong lian na kai hruaya ZPM secretary general PPC Vanal Ruat po in thu soyani